Yo, no vi lolo me do gbena me sia me va gben ke fa vala chinko nyenye dem ne nya me ne fa mo jija gba na subscribe wala ke mana ma video play amenovi elevevede egbenu sode ko ma phone chovo hafi ma yi akwe dada ne na subscribers wo kla me yo le video ma ame yo le comment ngolo le video te mi awole doji ma o so gbolisa ma o kitikata ne na do na iji na mi akpongo gbedede la gbe me egbenu yu me ma phone video e ya nyebe me kpo oko message de ko dodam ha le moji ale be message le gbogbo be mi ato yo le Tanzania ole vale tutu mi ato yo nye agbele de lawe ole vale tutu de mome nu kata ole von ka ya wo e ya ko me ma phone video chon e von yo wo de anyo be mi afete mi ase ne mi abu susu chon mi akaka mi afa susu me mi akpo ebe efe me de le ke mi awo ya fe wanyu e ya me ma phone video chon gba nu ile jojo nye be ole hadebe ole mi ade ko mi ade nu fafa fe ku mana onu ewe ya ta ole fifi la magede nyo computer me ma fia mi na de vie le moji ple susu be mi afete mi akbo menye be de ko ma va moji ava no apado ko evo nu ile nye be Tanzania obe farmers are facing heavy prison sentence, okay, if they continue their traditional seed exchange. Let me go back traditional. If you have jojome, alo mia dekonu me ale mima bliku ayiku agbeli patiwe mime na mia towe efonyo fanye nye plio mime eto wa de agbele di ne le jojo ada si ku ko dade na we okpe tasi wewe mia me fo me ku fafa we edume fe wa no zozo miawo agbele de la minye na me zoye kakaka me kpo amede o agbeli ya obo e ya na fe consider fe ko wati wange eblie ma e kpo dade koko ya na fe wa me fe ko wati waje edudu obe fifia me gale jojole Tanzania e ya mi le gbogbo be traditional way fifia na obe na ejire na novi wo kra chela no kpo wa le over itu me ya dede o menye fe fe viole hehe o menye fe video ya ole hehe ne le kpo le mojide menye fe via ole hehe ole ple susube no le o deto ne nu fafa yo le fafa le o de ko nu mede no tati fafa in otherwise ameka na benu ya le jiva nu ka ta ole nu ya wo ple susube mi ana GMO fe ku fafa ofole ole wo ple susube ye vono ko fe nu fafa fe ku ko bana mi le feme le Africa du come ole wo ple susube nu dudu yo mi le fafa yo nyo jojo me nu dudu yo mi le dudu de you are dead. In fact the organic food you are dead. Machina mi ame yo me po wo monli fe testing da monli na ko dade na po ebe nkeketo amie vlo ha nebe ya test monli commonly when I see matches then we affect of a kuide mi ko na mi see matches then na mi akpo be abia machina we e nyamale dudule fide ma va wo test le mojima ko fia mi ame ya oga dibe yo ade nu dudu mi le dudu le enu menami ma udi anyigba me glo anyigba fe poison yo mi le dede anyigba me glo wonya alebe ne kpoela obe under pressure of the G8 Tanzania applied legislation mi le ngogbe ya mi menya ne gbogana mo yata mele gbogbo be ne se na de video le feme ko none of you no se afo yo jebe mi de ko mi ade kaba ma gblonya de le moji be mi afenu dudu no mega wo ple susu be yo ahwele mi asio no nyebe over legalize e ma to gbe le Ghana mele Togo me e fia be mi agblede la yo mi le kofe me de mi ava no kuku de na ji dudu afa mi adunu
Jidu do ava no kuku dena yovo ape mi adunu. Hadebe organic modified food mawede e kuma de zideka ko afe. No nyebe wa afe e yo na kpo abe cabbage ple carrot ple tomiwe. No nyebe yi na vai kpo ya wa afa abe bli wa afe. Ya wa nyebe agaton afe alo aton ajere na no view de o medibe na jere na no view. No view che never data guna yiwe. Ofa one ko gayo te nwura vide de ne ko va fle kule yi ogbo. So that they will be making money 24/7 out of us. Que sinon nous yo vo file mi agbo me denawe o. Enu ma ya ta me no gbogbo be abusam le te vede ke olo. Ame boy anya me abusam ame hede anya abusam. Ame ya kon hede nwa chotale nwe de anya abusam. Abusam me wu ame po. Me po abusam o chotala me de ke npo. Abusam me ko fufu ame de ke po. Sigbe kenye Yehowa yo le yo alo ma wi yo le yo. Togbo globede ma wode mi afa jimi ole ameka echobe ya le Tanzania toko tu mi antonto mi ameibo mi awe na mo yovo be no va onu ma plemi na gblede la ole de no fa o fe nu lo de no du suso no ko suso e ko va na mi ache mi du suso de mi ko mi atoko va na we e kanye be na va zia me jibene ne fle oku. This is how we become slave. Eya mele gbogbo mi ava zu kluvina yovo enu mele gbogbo le mojiema me de kuku na mi le veme agblede lawe gba me glova ile yen previous video mebe ekuode amachiyo mi le sazade mi le nkude un ame ya le dibe yu agble nu le mia un one nukwa che wa kpoga we ba vo me be susovide me de kuku na we ma video ya na wa so amede sibede fifi la le jojo le Tanzania o le agblede la o le tutum o le agblede la o le tutum hadebo le agblede nuku jira na onu e ota no vi no nye ma fonu didio enya swei me be ma gblema be ma video ne togbe onu se ne de gbo efemere politician no mega va blame you sofo no mega va blame you agbiyede anigbaji ya ole minami duine sigbe maga gbele le fi be no nyebe ema ava mele vedomere ekema evijaglao wa po fenku nyi ya nyema lon be nyi wa gbele de nuku yimele fafa wanyebe de ma va ifleli ovogbo alo jidudugbo afa ma fere a onyema lon tete kwashi koko yo cover Ghana mere me do fleo enya so emedi me ma gbrema e ma de vijagra on to wa powe e vijagra we de wa powe ne wa honu dudu la si we de e fia be ho agbe la si we ma ega evu eho mele agbede tenamo nu dudu de katingo ya na be amegbeto no agbe yovo no wo fe technology no wo fe nu politician no wo fe nu vone wa ho nu dudu le nu menamire that will be the last thing mana wanya togbo mi kakanya ya bede ne mega vede mi le vemo mega teva mi ade konu mo mega teva mi ade konu mo me po video le cho mi ato Islam yo le mi ade duome o le advice na me yo no video we ya le gbogbo bere e wa benye de ka ko no gbo le moje alo ni de ka mi ko nu gba lo ko le nu fu mi koko yi pe pacha hare no na de agbe ne vivi na mi they should just leave it there ne na fi ma ne mla ipo soja o fia wale yi wa no tu da soja o that is one concept me di ma gbo le moji soja yo le mi ade ko nu me de la mi ade mere o fia wa gbe ebe na megbe to fe wu police obede peacemakers vo soja yo le mi ade ko nu o fa weta si o fete yo nye soja were they train them to kill human being
O me fia be no vai dagble o. Enya so me de ma glo na we ma. O me fia me ave socha we be de the able men, the technical know how ma we be de. No nyale you are develop me de kono. They train them to be masters in how to kill human being. In otherwise, me a global me a protect. Vonya te fe de kamele glo na we. Nu dudu mi le dudu e anya gbelela. No mega ko fa feme. Ne mega fe de mi le Ghana lo Togo mo. Enye fe unchu fe nyonu. Nyanku bien feme le nu fosigbe. Nyanku bien. Tanzania to no fuma o ti un legalize no mabede. E wu agblede la mega jira agblede nu ku na viwe o. Mega jira agbedre nu ku na tasi we o. Like who does that? Who does that? Jajera kwa chi ya le ti gbe ke ma na ko chain of you were. No po ko wale over itu. Me bia dagbe na fe do ko. Bia dagbe na tasi pe no do yen we fete amesia me la veme. No vi wo e ya le vevede. No vi wo de ya la vevede. Me la fa do be deka wo le veme le vevede de. Nu ita me la fa do e ya nyebe. E ya ma no me de ma pongo gbe de la pie mo. Mi ano ka me no vi lo we.